Ewenyigba TV dopa igana dabla John Shinyela Bodon le yeme Kenya konye nate agboye me pita ye anosime ahnya joveno de besari ke awara ka klimi le miafa ebegbeme nyadzɔdzɔwo na ope akpaji no silas ebe English dictionary da me benya fa nyajo hafine wo adugbo kemia alanku de ngodo nya muti nemi France gbata tugo uka de COVID-19 padora le biology kenye iwu variant inti ka asem awu Omicron variants lo fa nuwa na fa akpaji kama ikela zizo fa ikela dawodi nya oji kom na Ghana ti koma edejesi be fifi a wa adale jirudu dawla fa tuji mamala faji 100 ikene 7% increments kala akpabu ma pobito de am atoru pa agbara iko bunazalo nti ba wonye ajoblaso alofiefio ika wode asi tudada ka ple pobito pa dawfie ma muti ka America actor aslemia fa wana ontile egbe nyajo me nemia ye service kamia agarnya jo me en makai kamia aje goma kochu nko hana agbala vi ka anye dasedi balanza za lemia fa mozaza wana uji kenya DVLA dodo le Ghana to come nje joda jesi bele epe man ko hana jesi dagbala vi ko ne nko ika anye upe driving license wana le Ghana to come eje agome kan joda jesi be novi gare onye nu ika ogare DVLA do pa ika wo anglo ko hana jesi dagbala ko le pa ko be bla ever ever ye me kenya 2022 number plate dodo wana le to come godo kala do pye penya no wo de jesi ba no vi de sari ka agare yi ugbo yi ka ma ato do pa yi ka pona avunya akpakple modam nya ope akpaji yi ka anabe le yo padodo wana mutia aten acho afonyiwa yo akho avuye le osi ka fie be wo ato custom to fe wana ofe akpaji kala akpabu bu hanju de jesi ba le do bi penya o me ne mi le Ghana du ko magodo America ne le do pa ikale do bi nya o ji pom ikanya employment and labor relations minister Ignatius Bafo Awua e America di ko global public sector workers so kata ike fie be no via o le do wom le jidudu do po wa adaro perfect ji mamala faji bla efe bla andra ikanya 7% increments lo podo wana pa ka Ignatius Bafo Awua anya America dem be don go baile epe ikane ba ya you tende jesi be you adaro podo wana woji kanye fatu ike wakwa mamale alafaji enne kele pa ko be kwibla efe ma akoji aide andre le Ghana to come godo kele gbeda senana ko kude ta ko pamana na ikane ayi le Ghana National Association of Teachers kanya nat mi fiola pa ba bol azare ka dumo no ike 90th ceremony of them ye would enya ko glo ika would ko fie be no fiola wa dojijo bakpele jirudu do la bubuwa wa adojijo lo pe dodo wana pe akpaji kanemia agare to babu ne mi povito de gbedasi ade nyajo do to pasi membe yo de ajoblasu alofiefi atonro pa agbeda laika ma ote po ika ode asia to dadam ka pele povito ka tete bu bare kamele povito sibe wo ha wo agare etu dada fa wana pa dodo ma ika na be novi aton abu agbekoto afo yeme ka o pa asi esu novi adande oji le upa gbaje hana ni ka ode nkona be anti robbery attack dodo le Ghana to come ke fie be ajoblaso ikano le agbodom ba ple fie bodom le Ghana to come wa achi upa do wana wonu ka oda je si be yoba pobito pa aloje ikne special anti robbery intelligence wonya America akpare pobito for do penti godo ana dodo ye wo ka oda ma hambe military police wo ha wa akpare yonti le yoba ba je wana ma like ma le dodo womba yo agere bagaji ka ple turupa nutuombe muti kanama ache apota ne mile egbanya jopa akpadimi na Ghana France gbata du come nje jore je si ba wo kare dolale ye fe aloje yikene doju COVID-19 pa dolale ma yikene iwu variant dolale yika asemu awu Omicron variant yikene edoni choiva aye kama yikene judgmentinu nyala yikene scientists o le France gbata du come wo we kare dolale ye muti ka doju COVID-19
pe dolele pe akpaji kele nu le di pe akpaji le jojomtinu nya pe wana oma wo de si be B1640.2 enye nko yike wo ana iwu variant ye le pe nu le di pe wana pe akpaji ka wo de si be le yo pe ngomokuku wana unti le kama user iwu material infection and le epejinu we evie penke ka wo gba via ye you think de si be dolele ya enye nu yike anye sesan alegbegbe kamia lan kude iwu variant ye pe nu wana unti le ayi kama World Health Organization do pa ikana le kama gudu pe nya lamase nya oji poma wo de ko blo muti ko chu do le papa je le kama ha wulan ko kuku wombe do le de vavan be adochu COVID-19 do le ma aluma adochu emma ha ka wo de si be le wona pa akpajia iwu variant ye nya nu ka agade Africa gbata du ko ro ke Cameroon ha akpo goma leme ka iji ka wo de mebe le do po wo ne iwu variant ya wo de si N5014 mutation ka fie be le dole alpha variant ka na do via esem awi ka fie be le ebe kakale amagoto pumia ma anye nu ike ele boboy ka iji wo de mebe yo le do po wona wona ju ko mo bubo ika de si iwu variant be nya te be dole de atingere ju ko mawo maika yo ade si le yo pe no le yo pe akpaji kale France bata ju ko ma omicron variant de dole ike le agbo jela te ma ike le ka wo tende na jesi dorale akpala fora kabla ade kenye 160,000 kale kosra ikene vaya wo kale dorale akpala fa ve ikene 200,000 ti le France beta juma ike webe agara yebudu ko bubu pe akpaji kenye United Kingdom Portugal ba kle du ko bubu ike Omicron variant ele fuden now ale gbegbe kanya panu kwala gayi mo daga ma cho mia penya jole egbe wana uji ako asedu yenye eke vina ma ajole mia gba ma aguglo ma alen kuda ngodo nya muti nemi DVLA do pie wo jeje sida da abuga kula modan gugo le Ghana to come le pa ko bibla efefo efe yeme Ignatius ba for awa ikenya tungono la ikela do du kakule do la panya ji pom le Ghana to come Employment and Labor Relations Minister ade ko bloba wa adale fetu jina jidudu do la malala fajia Andre le Ghana to come kodo kenya chode je siba ko bi to de ajoblaso ataro pa agbara asisu no fi ade bubu ade wuchi France bata to call the COVID-19 for the paloje ike wona nkobe EU variant ike World Health Organization wulan ko mukuku wana wo ike adejesi dolale le chemba godo kenya kwa nya na te agboyo me Peter no series ebe English dictionary enya do po ike dam ko na fi nya jodobo le te presari ike na wona ka klum le service onye mo na ndo kata mi koto mi aga no Ewenyigba TV pe mokpo wona wuchi